Pini nang itung media bitung mani itung na cho hang pen nang itung na chetong thek mate nang itung office long itung man dim long man kon thek bot akiru parlo Kuluni digital news forum office barrier ke doano hans kami lapen pibot si pini labang so press meet niletung ke pha pulo dangte labang ke Fuluni constituency ado palm storage project Aphuthak alam sini letung pini kado gawe rata thungno ke banglo sita labang so Aphuthak damde aprang nili lamthi sini jing tung alam bang la pulo ha ke cheng ke song pen nili tum sidolo nili lo Rangsina kado weta dolo lapen ke inu dolang nili korte lo laken nok Teron alang ni sistemidu nili tum lo dan dola bang abdalo alang hem sidu side kok masang citong dada sita labang songbong pilo nili tumphan mate nili phan jongjunga bangke anong pachithang kapre kamu nitu anong pachithang bang la loje labang so palm storage project Aphuthak bangke amuk Teron Arisangho bangke tangka cuai nundel matsi cikro nundel ko bang nili phan pakang ma asa tangka ke na kono pulo tang kutipli nili phan pulo kutipli pulo tang ne pini nili dak Fuluni constituency ke dode jinili di kasi kapace thanga tunta anghu de jikling nei tar mane kupilo komama kachisong aphan mangi keber bori po alam sila tumang kamathala anu de lason jung si pace thanglo pulo nang de amuga bangke bar hai hedat to chonga hedat kasi pini nilitung kado we chingwai lo memorandum kipi an penta answer we jata authority tumpen amasi pini yarnia bangke media thengno mante rada thengno banang ko lasi lalo hak ceng pen pulo tangte pini arni ana bang cikluyon thomjon kita ke pleng ko memorandum kipita nilitum ladak Fuluni constituency mate rongarat pen chelansi kado gawe nilitum pak pho memorandum pielo sida answer bang abedalo pini arni jahala authority tuma bangke ladake inglong si kedo wajib sida me karbi ku ke chini da hai mene sida alang dung cicar cidar ma karbipu mante hola so a project la palm storage project bang binang nilupu ko ane dharna gedo ko ane memorandum kipi hala bang jalang tum ame ka cicar ci hala dharna gedo ke hang sar nang bang ke anu bang thong dong cikrong malang tum mante la so karbi tum han ke la dak pen la tum ningkan pikir bedo ningkan pokya bedo la bang so inglong arong along la tum han ke aja pen terek nang bu dong la tum kamathama hola non hat ke bang ke je so tum na to wara liara ke bon kraya tum hanin kon plung dek the pulo tang de karbi hijan ke chiun chot bichoi po authority tum ta de lasi lason ke lidan nangi pini ari authority pulo tang te high level long ke do ili tum ka karbi autonomous council long pulo tang ke CM pilira long ang de alang li ke one of dalo akang tuyung deng itu ke la pena dun thun non land revenue along ke EM ke komalo pulo tang non ili tum MP ki kibo ma morting tiso alang li tum pilo amek kachi char che anu kan thong chikrong le ke kasi ki pi along answer ma alang tum na pino de asona taxi board chairman sistem land revenue e komalo ili tum hawar khat ele long MLA malo dorsing rong ha malo alang ni sistem pilo ame thanga hem da Fuluni constituency ro sido alang ni pilo ame kachi char che anu kan thong chikrong le ke nono bangke kupilo alang ya bangke ajat pe noi aning arlo ke do bangke nili kachini ateng pulo tangke dorsing rong hang alang ya bangke memorandum jiman papina jiman dak protest papa donang pachi sung nang rada tu sita neke cicar bundelo ni arninu arjulong lelo lada bangke project biwek ku sialang kamathalo nono bangke lasi la son se danangi anang di power khadel Asia piniani election ki thur pen MLA nang man sita ke chengsi ke alang da Fuluni constituency pen representative lo council long ke pulo dang de alang ni kupi bolo piniani Fuluni constituency ang ni dom hanchete ne da ke alang phan rat pen ki hayabang phulo kang thur chenge Fuluni so lo pen de piniani lang parpan puno jilang su puno totelang su puno jangphong arlok puno capong puno mande halung hurong kong borang surong daraka doka ya sora angsi alang fansi kirung si MEC ka pamalo bola su te pini ani people alang ni tengne dad alang ni pini board chairman land and revenue mande da pita ko people che charge dat ke
lasi memorandum ki pia bangke nilitum ke pakho bilo pulo ke cheng si memorandum nilitum kunalo ki pidam rat hoi gangura rong sa kato ke pen chelang nilitum memorandum pidam 29 October 2025 principal secretary han pidam lasu pide pen dak circle office atum nilitum dharna dolang batai si la date pen si angko fuluni circle along 10 November anita nilitum dak Pitulan, lakel dharna ke dorni malo. De 10 November 2025, lata dharna ke dorni lo. Lapen apitu kumane akapre XYZ asongali KSYC atum ITPK atum chelansi laso labangso palm storage project ladak circle office along BC principal secretary lapen ke CM han panong si through ladak assistant revenue officer adi deng sipilo. Kala bangene lihat tari China dalo. Sita alang litung sita me pilo pulo dang dang litung ki pilok si pakho hala tung pakhom pulo dang te dake pakner kep ke lirok de lason taksi nilitung 8 December ani sita me dharna dolo lason ni mas nilitung angko kopilo memorandum pilo koma phano ka panong ke DC phan pilo isi laben ki CM phan isi pilo Laban Secretary Land and Revenue of Hansitame Karbiang Autonomous Council alang litum banget homakan nilitum lat 8 December ani da pitu wakilo sida pini ani anta answer avidalo jata kasi answer avidat people lo mobada nilipulo alang tu ladat kuluniara da pangi Karbiang long asor kali putong kamat hama amei kami laan nanga cekrong dun nanga cecar dun de anu kang thong nanga cekrong dun laan ku people lo nilitum kuluni constituency labangso bangke nilitum aja dan lapena kapret kicunjia ke pacun unjia andeng situlang kulo tang hala dakan nilitum dampu suppose non hala solar project di solar project sitame council tum anu cewar be mati ha borjan constituency longda anu cewar be cecar ce ason si ladun cikrong dunde mati di sita pini ani hala tum ko son se akibon cek la pini ani stop cek la mati activity sabda lo dak Kasi laso activities ko dak kapa vedet ko son man laso procedure sinili ko dak claim ko dampo. Hala rong ke barta rong sardulo te rong asara ta alang tumsi anong ta kapat hilo ke ante council bana tumsi. Pini ani ko people alang tumsi tene raja. So na taxi lasa bangke la an memorandum pidet answer avidet anta kalila. January 7 2026 ani abangke MP pen MLA banglo bors kosono sikari rong haro tarabosa hala suwarnita dang itu na bangke thong tero nang dunlo XKL laben ke MEC pusiputu MLA dorsen rong hanang dunlo MP Amar Singh tisu dolo hala suwarnita thong teron XKL alang ni bang kupilo ibuke labang sualong leke Sorkar tungke baihuk rap ledo ajat rong ledo tan itu ladake sorkar tungke chini nilo project pangi be kan lasi lason ake chok doma ate a project nang bi ri pu bangke aning ke sudung nang goglo nang bilong le pu ke rong arata tungke people aning so ke project jong sinang bi pute nang bi be aprang dak ajat activities nang kem te aprang alang tu rong asorpen rong arat pen rong asar pen ang cingkita jela son a project dang nang duku pura tanang cingki ke pin ke 7 January 2026 ani si nang cingki fan ke bang dak activities kato ka we claim da visi kulo dang rong asar project lang ma madu ahem ta ni nang hem nang pri pode women men dam juge without any so cost notice ke lage madu le ahem le pri dai puta lage long le non ta theglong lo ke bolong ko maji dong eviction ke so kos hala notice era bisi data eviction lo ke ante te people si non inglong do pronga arong rong ke ba arong atum han ke ajak ka chingwa ya be ajak ke parjo be tine lada project nang bipo bumat survey lo pilar anda elabo activities lo lahai ke project activities lo mati lahai people lo naik kan la si la son se de nang yo authority tum ta la son mithangara pang chai uncho na bangga lebe Pini ani ili tu malong ke pudamet pulodang de kopi lo kedo 2017 pen High Court election ke high tang naked rally da ke dolo di kopi Aphuthak hala so kedo ta ili tum ke separate voter di semar nang ji pulo ke ante
Hai ko da pia na hai alo hala ni ngam claim kilin non ada inglong ke do prong arong rong kep ke da ke ningkan pokep ta susia arong sidulu ajake arong no ningkan pokep be dutang dom dulu people on de la tumhan ki plungi buge lada ajak kaching wa we ajak da party obi pinten dilasi tong sekot nang itu ajak punota authority itu principal secretary punot ARO open punot da fuluni circle ARO open punot ngaben CM punot laben ke secretary land and revenue punot nang itu prabjin pen ajak non labangso memon nang itu long sinang lelu puro dangte answer banang pinu nili to matte hang bangang lalu ke answer banang pinu ajak pinu dak bivek pu punot ba bivek velu punot ba terek pu punot ba terek relu dak sepat obet pu seme nang itu answer ni pinu lason iduk jing hoy nang ni ili tum khai si hemalong malola ta hemalong ma lasi labang ke nang itu prabjin pen answer nang pinot lamelu ni tu makin naik ke dak bivek ko puta nang pin nang khanda ko ba bivek bibelo puta nang khanda authority ben jos nang itu kan